it is a sofu mua na ni kwofo nyina at table ho no nsa afutuo be pa na obofo utu obi obefa ei enti mi pese be wusa kwasiada no after all this thing no kwasiada no tiri ko gya so dem eyi quotation miensa 3 o'clock now ti ashawo for mam it's time ben I go preach Sunday no there's a simple question Sunday no unti wan kwaso ran go preach ana because you went there Saturday night it is Sunday no kwaso go preach ana wan go Mema obibia akwaba ede eba ye fidie kase ye eso nyame enhwa mo sedane da munya ebre ehwe ensem achese yede eba ebebeso mo no eho na sabre ya mene wo kase edie ya sofopanyi a woda Anointed Palace Chapel ano edie ene ezebi ha enkofo etwe no ewo abo so pa eyie ensen Reverend Obofour dodo na nim se oye sofopanyi apart from se oye sofo no osansom eye ohene an banankan krodwe mu achese womo asino ohene ni jata baako epe nam ne modembo ene sebio na tu hu acha dwuma wo ye ede eboa wo mayi emu enu nti wo mu ne se sefata se wo mode ahenie anase bibi ehwe ne nsa acknowledge no bona abasoma ne hunu se de womo eye na nasa na namonto wotu no womo eni esom enu nti se dodo na hu ne se ni dibia a wo mayum se apa ye se wo ye wo hene no esi nchen am oye nyame nipa de wanamo ntuo ene wonioma wosa wonye no ene di eme nipa nyina ehunu na nipa ehunu se ampa we de oye sofo we de odi eye nyame anamo achi na nensore mansusu no etimi enya eye enkwagye nanso ene yimi ne wo kasa video bi aba beka eye yensa video no emu enom ye ne aba bi achese wono do ohune se eye Reverend Obofour na namo ntu ne nioma ne ya wo ye nyina no se bio entwe enche kra na emanyame adwuma na woye na nyame nipa na woye no sebio etochema ewofa ebi kame akwakoye se Bible na nkasa no sebi onkan sanka wokan anka nyoma bi no mo ho no mo anka won fa ne ho enyeden enhwem anana mo ntu bi wo ho no mo ontu odofo mo beka ya over the weekend founder and leader of Anointed Palace Chapel International papa Reverend Obofour dwumade bi ekoso ewo Kumasi Asante Mantemo rich condos nanam so ema celebrities ahodo na ekokopie mu wo ho ye hu sister Debbie Ajia Bintu James Gardner Medical Shatamichi Calibus ya dabo ene say ye kase ye kan ade ebesan ade ebechen Zion Fellas ne wo mo ho no nyina wo mo ekokopie mu e wo no na chese dwumadie no ene maya asebio wo mo atimi akopie mu e wo ya doctor fo ahodo ho no mo chese wo mo atimi ahepehepe wo mo nufu ne wo mo to ne wo mo nyoma ne ne wo be show yiye wo be show case nyoma wo mo ewo ene enwum to okoso na Reverend Obofour ekokopie mu ewo sabia ye ho no mu ebi na wakoye no ene wono soso no unim se ye papa yi wokopie mu wo ba bi de ene ni show epenhwe uyiye mampanyi His Excellence na Nanda Akufo free ho no ma then the second show boy Reverend Obofour ene ba bi okokopie bia ene wo ma enkrofo no hunu se ampa owo ho no wo se hu ne presence feel ne presence nti ene esika de wokokohwe bi edi go ho no ne 200 note na ene se wo to digu maye iso na wo to digu wo mo eso ene wo mo munim wo mo ne wo mo onim wo nyina ne ene wo show appreciation ewo de wo mo no ho ewo ho no na no na chese abaya ba kwetiki to the TikTok page so hu ne se ada bi o na so for pen ni da bi o ye Ghana hanu ma na se ye bibi mai mo sign na asofo no se bi o wo mo wo mo nyoma esi efa because de wo mo no odwen ho a won hyeda nte ase e na woti ase nso a enye yie esan se Bible no krampo sem o Kristo ni de ni kwansa wotina fa odifo etina bia anansa wonante abonefo akwan mu na se wo mo epie wo mo entade ne wo mo afade wo mo kokopie mu ewo party no ase ya to ni di se black party wo mo afade wo mo kokopie mu ewo ho no krampo no e show se so for de
anke ni kwan say ukoko pie mu ho according to a lady ne nsem odi to edwa ache say why so disappointed and e say the nsem no ene wo wuru de egu ho no ne se wani ense se ye ka e de che odofo yenko ne nkonko tie ye nua ba no che say ne nsem a wodi egu apono enso branches ohun say ye papa Reverend Obofour ko pie mu ho ne ohwe yenkofo no wo mo associate ohun ni say ntwaye no yenko tie no enra ye ba nsem wodi achi no so ye de aba sombo yo e dey no bi beda because do obenum ni ho bia na de na kono beba mo wale mema na mo jo mo akotena brochire na de na mo kwa mo kete mo kuru so mo nya adwuma nyame adwuma na mo ne mo kotena brochire ho wo kala o se wan no sibra de be ha okuru sofu na obe wale no ene sofu no na club rich condos no tie rich condos na okumitie etu ye ka so pa ma o mo to so ase o mo boa VIP ana wotie woni eyi ge ya ni kuraja ni ya se ono so o ba ahya wo so e na o de yo eyi fari face yire no no su brazy anko ana bo no sankofo na na o mo ti table ge ba kwa mi hu no o mo table yi hu say wo shatale net nko ana ne pant nyina egu abonten eti so fu mua na ni nkofo nyina ti table hu no mo nsa efutuo be pa na obofo utu obi obefa. Hey, enti mi pese me wusa kwasi ada no after all this thing no kwasi ada no tibi ko ja so dem eyi quotation miensa me sure I'm not sure you could estimate that you Obofour. I'm not sure me ni se kwasi ada no kwa asole so fu mu a utibi ko night club for 2 days 2 solid days so fu hey Obofour, you disgrace yourself. Me ko asole bia kasada na mejai because unnimu nyankopon. I tell you osofu mua utimi call night club efiada eba memenenda wantum kwasiada we akogina so dem ko preach munye careful o enti no se say o edani do be free na asole dem osofu akọ night club ho Obofour ho when you papa shame on you shameless pastor Reverend Obofour, you shameless. I tell you. So be a can't show me or him my boss. Me so you shameless. Obofour any said ya one kasa. What day was son ekokotie eye nua ba no neche se nsem a wodi egu eye apono eso eno no agese wodi eye Reverend Obofour ho eye ho yie pa na de mpa message ben ena sofo yi o preach de ma eye ne nsonema because what me akopie mu over the weekend ewo eye black night party bi say yase kwasi ade drum na wadware na wabo pada na wakakopie mu asore dem na wasan so akwa preachi akire nsore ma atu wo mofo aka chom se mo munyese na anyem bia wo na wo kan no sebi tafrache ade na wo kan wo ye ana wo kan keke because of say wo de oya sonwafo nti wo de asem na aba de wo be ye de no de mfa ho obi be ka cho sem asem na mede ma no enatie na emo mini padua na mini pasu no mini paban no ne ma mede be ye de no de menye den menjene eye ehon na no bi na wo kan anasa no bi na wo dan na di de akire ene ensem no de mo ankasa mutie bi na nam so ma ebinom ensem omode eba ye no mekan comments ba ko de amam obi busa sem will she be paid after this? Someone's marriage matter dear. Anka you talk small and rest. And Aden, does their marriage living together sustain your oxygen? Boy, yeah, Obofour amani hunu. Yeah, commenter will be a day eba yeah and on watches. So say, hey, now they buy and some are working will be a bit kana. And I say. Reverend Obofour ene ne yire wo ma ware a wo mo eware no anase wo mo tena na wo mo etie no sabi ohome a wo de ehome enu nti no hu ne se de papa ye betimi ama ne home abo no na enye ono nko ena react ye nua be ma wo no nsoso no ni din Emmanuel Rashard a chese ye nim no wo no nsoso aba be commenting ewo Reverend Obofour ensem anase na namonto no wo hu ne so oye disappointed ewo Reverend Obofour eho pan so otimi attend all black party a so ewo Kumase rich condo eho no mo enom no nso so ne nsem a chese wo de atu edwa na chese o chire mu a as nyame nipa de wo de ne se
wobeka eye ensempa no na wasete eye limit ede ama eye wo ho nanso so no any kwansa wotu eye sa na wose the man of God must set some limitation on himself and his surrounding and no any and some of they atu eye edwam wasanso atu aso ebiemo and said the Bible even speaks against the holy dwelling among sinners and only there wasanso e de eka eye ewa wo hu ne sem eno na ama wodi eye Reverend Obofour eho eyaw ewo ekwan bebre so say ka osofo wodi de nka wo de no nyame adwuma mu ana sese bi obibi koso efa nyame dwuma ho a na nya wo de ho akwa akohim na wabo na emo de wo ye yi de ase osofo wo se wo ma eye limitation bi ai no me bi wo no put limit on it and for wo se ye be invite so e wo program because omunim say ye den Reverend Obofour de wo beba ana se obe ye say na susu mo mo hunu se ada bi enema bi no mo ho no mo a metimi aye enema bi wo ha metimi nyi nti we de mo fa nche me ne mi sika de me de be ma mo ene mo nje na mo fa sponsor ana se mo fa support say mo program but me nipadua de muhu e wo ho no at least on set some limit bi emfa emma eye ne ho e wo ho odofo se obi ye nyame nipa ana se obi ye nyame dwuma enu nti esi ne kwan e wo no ankasa na brabo enwo ontimi live eye ne life said ye wo pe ontimi en live eye ne life said ye eye nipa bia e live eye wo mo life because wo mo ko ho no mo susu ye nipa omo susu nyame bo wo mo se woni suban ene ne seso enti no one wo mo ense anase because of say wogina asore dem mo anase wogina eye hia dem mo eka nyame asem ede ma eye ensore ma na enunti no e wo se won dan suban bi adi ebe ma ye hunu se wo danso na wonye enuoma bi wo ye petemu na emo wonye no kokoa mu ana eno na bi no mo ebusa se anka we nu nko onye no kokoa mu ndi bone no ana se wonye de wo ye no e wo kokoa mu e wo sumase na eno susu mu kokoa mu aka se so for panie na wo ye ne petemu susu ama okante mu de he e na se asofo no wo mo enye eno na nsembisa dodo na ede ebem wuchre eye Emmanuel Rashard ede ya wo de baye ene ye nua baye nsam ode tu dwa wonso wadwenkyere ene sen fabra ebe sumye na like videos na share media ene ekia sikapa makram